Good morning, good evening, whatever time you're gonna see the video. How are you today? How are you today? My fans, my friend, my family. So, you guys good? Um, Moi vin fè yon ti pale anseman avèk nou au sujet de moun ki pense le yo fè yon moun yon bagay, yo pense se yon mal liye. Gen yon bagay yon moun fè ou li pa yon mal dito, li fè li pense se mal liye, li pa mal. Kek pafwa gen yon moun ou te ki te bien anseman avèk ou, li vire do, li ale, li pa zanmi ou ankon, li pense se yon mal li fè ou. Non, li pa fè ou mal. Pafwa se bon Dieu même ki wè moun sa ou pata dwe bien avel, ou pata dwe zanmi avel, epi bon Dieu fè li ale. Lè sa ou kon sa pase, pa bay tèt ou problem. Paske zanmi sa li ale. Ou pa konen ki sal tapal koz, li ve ou nan vi ou. Au lieu que ou bay tèt ou problem, pou yon zanmi ou te genyen, li ale, di bon Dieu merci. Au lieu ou bay tèt ou problem, pou yon madame ou te genyen, li ale, di bon Dieu merci. Poske de merci Dieu ve ou pa konen ki sa, ki blok tabal nan zi ou. Si ou gen yon mari tou li ale, pa bay tèt ou problem pou mari sa. Se bon Dieu ki kapab retire moun sa nan kosaj ou paske ou pa konen de merci Dieu ve koman sa ta vie pou. An nou apren supporte tout sakrive nan la vi nou epi nan pou koman bon Dieu a pase avek nou. Le yon bagay rivo, just laisse tomber. Just kite sa ale. Pa bay tèt ou problem pou anyen, pa inquiète ou pou anyen, epi bon Dieu a pase ensemble avec nous. Se ti conseil sa mwen te vote pou nou. Nou konem toujou ap fè recherche pou mwen ka vini avec pi bel video, pi bel power, pi bel mot pou reconforter nou. Pa bay tèt ou problem, zanmi yon. Pou zanmi yon lan, ki te zanmi yon, ou te pense, ou te konte sou li yon. Epi li pa nan la vi ou ankon. Ok? Se conseil sa mte pote pou nou. Que bon Dieu bénisse nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Je vous aime tous.